Hadian balami ka jingken no hakaway na kilat patay kubor, kabala keno bakaday ka jingpen kesanya hapadeng ki arngut ki kertong ka NPP, kibaday ki shiken kataw ba dasa kiat bha lamare kertong na nongkrem constituency, bat uba syampang lengdo kertong na kamau hati constituency, habaday bat kamat jong ka jingkiw, bat ka jingsa dien kamau hati constituency. Uba syampang lengdo habaday bat katay ka kubor kabalami, ula pensyai pajba hakasaw tarik rempang arajar arpaulai lingba kilat patay kubor. Dakaba ula ong bakaday ka jing sngotu bakla jong katay kalat patay kubor. Habayaday bat ka jing kren ka jong hakasengi baladep bantep kerteng hakmat returning officer. Kaba ula kren habayaday bat ka jing sa dien jong kamauhati constituency. Kaba ula ong baka mauhati constituency tat hadu menta kadang day kabadang sa dien bha. Kadon kajing sotu baklah lang ba katu kan teli ki media ba kadon kajing ya pengkesan nia shiken halor ka jingkiu jing sadien jongka mau ti constituency dengan don ban pencai ba kamdai kajing pengkesan nia kai kebang keren benin kalong in general terms baka mau ti constituency kajungi wat hadien san pauslam kidang don shibun kajing tunah te south san slam hapo kajing lam jongka sarkar kongres bat kiwe ki sarkar ngi kum kamau di konstituensi ngila sya isra kibapun kibentah redon bok ba ka parti NPP kawan hakabor pat ngidan bok bangiyo yo kunum daskiat kum MLA jongka mau hati na ka parti NPP tinggal yo si bun kikam penroy penpar hakini kisan senam baladap te ya kesra kabla i daki paut li kisnam banrep si senrep tem lahi don kam ya kapor bantre nomor kita ketahu hakini kisan senem ru wat hai por belengkot nomor arsnem bala don hapo kalau lockdown lang bau covid hanrei lala ban penurlong sibun ki development scheme hapo ka mau di constituency lala ban ai yakitin sobieng syakin riu jar arspa riu phra tali ki longyeng kaba 4 cukam don koi hapo mau di constituency ban yo komya kata kalat nang ta lala ban pun urlong ya artli ki cingtrang ki ba dik ki ba pai ba kwa thrang hir ya ka mau ti ruat bat ka mau lusnai ruat ya ka taru lala ban pun urlong nang ta lala ban wara sibun ki surok batmai ki lenti ki sengkien nang ta ki schools nang ta ki ki jingirap bat ki development schemes hapo constituency bat ngidon ya ki details hang ni ha ka ba abar khot ki kam ki ba i kanum da sekiat ila trainer benta ka mau ti constituency but ka total jingpen mentoi syaka constituency lang bagi kam penroy beper kalau poi hadu laispa arpusau krur tam ai te kalau don sibun kajing mentoi lang baka parti NPP lawan ra tadi mar kata katau ngidon kam bangin job yang sai sien bangin nang la ban peteng shu ikbabun ki proposal ki bangin labu government nak benta ban wanra ya karoi kepar hapo mau di constituency te kamdan kajing ya pen kesannya hapadang kajungi hari kajing long kajing keren kabalong in general terms marba ki sarkar ki balalait no klafi syara shisai ka mau di constituency te tang hapo sansnem te ban pendap ya kat katai ke syara ka bahe katai kalong ka lalong tenrei haipor belengkot i kanom daskiat ila persang ya ka borba kajungi ban pen urlong i kibun tri skim bat komungal ong pi hadu lai hajar lai spa arpusau krur lala ban penpoi yaki development work support ka constituency kajungi mangangau hagistem ke mencuang di unong kerjam jongka PDF di Henry hagani gestem ke pemerintah i kerjam yai ba deng sempang bo ulong kandidat bola man poi sekata thong jong jong te ta job karen nom lai mentip te re ke jing thumu ke jongi ke long ban penki we ke constituency ke jongi hagini ke sansnem ke ba ke ka sarkar NPP kala yo ye ka ban bat ek bor sansar ke jela ni sibun ke jing kala po jong ke ka mau di constituency ke jongi hagi babun kiliang hakilenti ki singkin nang tade haka puli puti bare ki bentaro te kani ka mat lese ka ba menta sai sin pat ban teng ye kani ka jing la ka jungi ban kiu seprang hakiliang baro ni ai ki jing kersian ye kani ka NPP hakani ka stemo ta ngari we na kino kersian joka MCPC
Deka MCPC ke deka multi konstitusi political committee. Pat hane argument penkesan ya ke jengkeran jongi kandidat jongi ngirbalangi peserta lemar ngilai iya kita ki jitrekam jong kene ke sarkar bat ngai iya kita ki development works ba wan hapo joga mahti dan kita tahu ngir ai ke jengkersan ya kandidat alor kini ki benta bat teng ngila banong bagi babun kini ki politician hari ke por ki keren kulmaru ya ke iki bakim depan keren ru ki keren kulmar te kene long kum garuksa baki nom depan sim kebutan ya kinono ki isu ki bede bat ka nono ka konstitusi dan debat kinono ki kandidat marba kata ka jing sempang budget ya ki kinono ki kandidat ka syok ha ki brejo ka konstitusi marga i barbor ki ba nasabar ka konstitusi ki tuklar bha ya ke bakim deban tuklar cum ta ko homati kila keno ingi lai phujai ya ka la da keren kata ngila long coba palak long kebentak bagi melak suban sya ban priang ban sukuno ia kino mahti daki rukom keren bapar kekane ai dikersan kumat perskem ya ke ba ikan dedet jingil ong bagi ai full ke dikersan go purai ba injop hagan de election ar pulai kata ji sakran banong ba kino mahti gide gi babi ba nganom kan thoi ini no ne ba kan mi po social media aku minta jing kena ba kino mahti gide babi jamut ba kakta sebab palat jamut ba ngaker pat itu ba keren ku kita gi dingkran baginda perkat arsin saban keren